Dastavkalarini O'zbekiston bo'yicha yetkazib beramiz. Manzilimiz bo'lsa Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanida. Kimga kerak bo'lsa pastki raqamlarga aloqaga chiqib olasizlar. Yorma. Mana shunday holatda ularni olib keltirib beradi. Gandum nima bo'ladi? Az in gandum Un kepay holatda chiqarib beramiz. Bu un holatlari kepay holat. maqsad rangi Ana shunday yirik holatdan Xo'sh kun. Yak, du, se, chor, panch. دوستان شما فکر کردید که دربیلکه موتورش سوخت؟ نه، شما خطا میکنید. دوستان چخیلی که میبینید زشیت موتور رو ما استناف کردیم. یکم زشیتش دوستان این ریله میباشد. ریله که این پارتوفت. دویم زشیتش این включатель است. سوم زشیتش این دو نمود конденсатор میباشد. در این حالت ما باید چیکار کنیم؟ دوستان شما دیده ایستادید موتور پارتوفت. چخیلی که میبینید کار نمیکند. در این حالت ما باید چیکار کنیم؟ یکم ماجرات پارتویم از این включатель، دویم ماجرات این چیز خود را میگیریم، سوم ماجرات اینجا رو ما باید تازه کنیم. بعد تازه کردن دوستان در اینجا включатель است. زیر میکنیم. دیدی ایستادید میبرداریم اینو. مرحمت کار کرد. Ассалому алейкум халқи Тоҷикистон. Ассалому алейкум халқи Ӯзбекистон. Мо имрӯз қарор дорем дар шаҳри Фарғона, яъне Марғилон. Хеле ки медонед мо тӯли чанд сол бо ин ширкат ҳамкорӣ мекунем ва омадем ба ин ширкат як навгони нав, яъне мо бо ин драбилкаҳо шартномаи калон бастем. Акнун шумо метавонед аз Тоҷикистон, аз Ӯзбекистон драбилкаҳои моро як лух ва чакана харидорӣ кунед. Складои мо қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, Истаравшан ва Душанбе ва дигар шаҳру ноҳияҳо албатта дастафкоршон ҳаст. Ҳозир мо шумо нишон медиҳем чӣ хел кор кардани драбилкаҳои худро. Марҳамат. Дӯстон, ин драбилкаи 6 киловатта махавикдор 10 килограмм махавик дорад ва алюмин мотор. Ҳозир мо ба шумо чӣ хел кор кардани драбилкаро ба шумо нишон медиҳем. Хош кунед акро. دوستان چه خیلی که دیدید پریس رو به چه حالت آورد. این پریس ما است و این تایار شدگی دربیلکا. mana shunday yirik holatdan mana shunday mayda holatga keltirib beradi. Bu setka holatda. Setkalar haqida bitta ma'lumot beramiz. ما دوستان برای ستکه ها یک معلومات میدیم. 3 ta setkasi komplektatsiyasida bo'ladi. 3 setka در یک کامپلکت دربیلکا موجود است. یک quruq hashaylar uchun mana shu holatda bo'ladi. این دوستان عزیز برای خشک علف و پرس استفاده میبرد. Ho'l narsaga ho'l setka qo'yilmaydi umuman. اگر که چیزی تر رو اگر میبرده باشد bez setka میگذاریم. این setka باشد برای yarma holatda chiqarib beradi. ما حاضر به شما نشان میدیم. سیوم setka برای ارد کردن گندم، جو و غیره ها. حاضر ما به شما نشان میدیم جواری مکه در حالت yarma. خیلی که میبینید در اینجا ستکش هست. صنف کردگی ما خوش کنید. از اینجا دوستان دیگر آب میکنید. از اینجا ما دیگر آب میکنید.
خیلی که میبینید دوستان دیوار مکه این بود و yorma. Mana shunday خیلی که holatda میبینید در این holat holat keltirib beradi. گندم نو باشد از این گندم Un kepay holatda chiqarib beradi mana bu yer. Un holatlari kepay holat. Mana shunday مقصد holatda. رنگ ارد مایده کرده میدهد ҳозир мо чӣ хел дуруни драбилка чӣ ҳаст нишон медиҳем. Чӣ хеле ки мебинед удобна аст дӯстон, бо як кулучок драбилкаи мо кушода мешавад. Марҳамат дӯстон. ин маховик 10 килога аст. мотораш мед 6.5 киловатта. Чӣ хеле ки мебинед 20 то корча дорад. Дуюми мо 3 киловатта. Чӣ хеле ки мебинед 3 киловатта. Моторошон мед алюмин аст. Корчаошон ин мисин, маховик мисин 20 то аст. Марҳамат бинед. 3 xil narxda drabilkalarimiz mavjud. Birinchisi 3 kilovatli alyumin motorimiz narxi 2,5 million so'm. Endi 6,5 kilovatli alyumin motorimiz narxi 3 million so'm. Misli 6,5 kilovatli misli motorimiz narxi bo'lsa 3,5 million so'm. Dastavkalarini O'zbekiston bo'yicha yetkazib beramiz. Manzilimiz bo'lsa Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanida. Kimga kerak bo'lsa pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib esdan chiqmasin. Sog' bo'linglar.